Keruša Gabi nema samo spomenik. Nedavno je o njoj napisana i knjiga. Goran Marković, direktor izdavačke kuće Pčelica, autor je knjige Gabi, hrabro srce Beograda. Dobroveče, hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku čak iz Čačka. Dobroveče, hvala na pozivu. Da li je istina da su bila dva vučijaka te noći kad je Jaguar pobegao i da je jedan mužijak negde nestao, a da je Gabi branila Zoološki vrt i Beograđane? Istina je. Bila su dva nemačka ovčara. Jedan je bio Falko, policijski pas, a druga je bila Gabi. To je inače pas koji je bio u poznatoj odgajivačici Kobra, odgajivača Bobana Radosavljevića. Ona i sad postoji. I Falko je svakako treniran bolje. Baš su ga super istrenirali. Pa izgleda. Ja ne smijem da kažem ništa, osim da sam se razočarao u Falka kada sam čuo kako je zbrisao lepo. Ali da kažem, ipak je to Jaguar. Da, istina je to. Zaista se Falko uplašio. Bukvalno on je podvio rep po svedočenjima Stanimira Stanića, čuvara zoovrta. Podvio je rep, zacvileo je i bukvalno se okrenuo u suprotnom pravcu i pobegao. Ali Gabi, što je netipično za tu vrstu životinja u kontaktu sa tim velikim opasnim mačkama, ona se zaista suprotstavila, bukvalno ga je napala i tu je došlo do obračuna. Čak postoja, ne znam da li to znate, dugo su postojali u zoovrtu na betonu tragovi Gabikinih kandži od borbe sa Jaguarom. I naravno, posle se vrt menjao, beton... Koje godine se to sve desilo? To je bilo 22. juna 1987. godine u, da kažemo, predzoru. I ona se jedva zaista i oporavila od te borbe. Šta vas je još dojmilo toliko u toj priči da ste odlučili da napišete knjigu? I kakva je knjiga? To je mene, znate kako, morate da volite životinje da biste pisali ovakve teme. Ja zaista volim životinje, posebno pse, i mene je to općinilo. Prvo, ta hrabrost izuzetna i odanost ljudima, a posebno što je ona bila i zreo pas, ona imala 7 godina tada. I posebno što sam proučavao taj njen život od početka, od rođenja do tih posljednjih dana. Ona je, kaže odgajivač, čak i u leglu bila izuzetno hrabra, kako bismo to rekli, vođa čopora. I to se nastavilo kasnije, ali pri tome je bila stabilna, mirna i spremna da reaguje kad treba. Sad, meni su mnogo pomogli u tom pisanju istraživanja knjige tadašnjeg direktora Vuka Bojovića, ali i ljudi koji su bili bitni u njenom životu, koji su živi još. I to su ljudi koji su mi pomogli sa tim detaljima da bi se sklopila priča. To su, recimo, Brana Pavlović, tad čuveni hranilac Gabikin, također i Vlada Kostić, Saša Tucović, svi ljudi koji su tada bili u zoovrtu uz direktora Bojovića, ali lepo je pomenuti, pored naravno Caneta, tog čuvara, pomenuti i doktora Jugoslava Vasića, nju je on spasio. Znate, on je bukvalno spasio. Sad ovako, za koji uzrast je pisana ova knjiga i da li deca danas čitaju knjige? Prvo pitanje je lakše, a drugo pitanje je teže. A ko zna ako vi ne znate? Pa vi pišete za decu i izdajete. Pa evo, bit ću krajnje otvoren. Mislim da nije dobro da pričamo onako kako nije. Ja sam pisao knjigu baš onako s ciljem, da kažem nešto, da to bude knjiga za mlade, ali da mogu i odrasli da je čitaju, da budu tu uz decu kada oni to čitaju, da im daju dodatne informacije. Ali sa druge strane, da postoji problem čitanja, postoji. Znate koliko smo opterećeni sa svim tim pametnim uređajima i oni treba da postoje i jako je bitno, ali je bitna ta kontrola. Ja sam pokušao da pribegnem jednom lukavstvu, pa sam u knjizi ubacio i mnogo ilustracija akademskog slikara Igora Krstića, fotografije autentične. Mi znamo svi kako oni listaju telefon, kako koriste pametne uređaje. Sad kada listaju knjigu imaju i ilustracije i fotografije. Koristio sam sve moguće trikove da ih zainteresujem. Dobro, vidjet ćemo kako će to da ide. Vi ste učitelj po profesiji. Ako iko zna kako sa decom, onda bi to trebalo zaista vi da znate. Zanima me za kraj da mi kažete koji su to kvaliteti koji su danas potrebni učiteljima da bi se izborili sa decom, sa roditeljima, sa lošim autoritetima u društvu, primjerima u društvu? Učiteljima je zaista teško. U ovom trenutku ja to znam, iako sada više nisam u nastavi, nego vodim izdavačku kuću Pčelica. Činjenica je da je teško, posebno uz sve ove okolnosti koje znamo da su se događale u zadnje vreme, ali mora se poći od učitelja kao uzora. Trebalo bi da učitelj bude uzor deci i to je bitno da i sam učitelj kao ličnost ima integritet i znanje, ali i taj bitan odnos sa decom i ljubav prema deci, i onda je sve to lakše. I mi moramo malo da se prilagodimo i deci. Oni su u ovom vremenu. Ne možemo ih vraćati u neko drugo vreme. Bitno je da ih razumemo, ali uz podršku roditelja. Bez podrške roditelja i učitelj ne može previše da uradi.
Da li planirate još neku knjigu za decu o nekom drugom stanaru zoološkog vrta? Pa ja sam volio da obradim te teme tih heroja zovrta. To su Gabi koja ima svoj spomenik, Sami koji također ima svoj spomenik i krokodil Muja koji je najstariji aligator na svetu u tim kontrolisanim uslovima. Sami me sad zainteresovao, već sam tu pozvao neke ljude koji su bili uključeni u to prvo, drugo bekstvo i Zoran Rajić, nadzornik vrta, mi puno tu pomaže i svi ostali ljudi iz ovog vrta i nadam se da će to isto biti zanimljiva knjiga. Ona je čak možda i sa više informacija, Gabi mi je bila sigurno teža za pisanje, ali... Pa dobro, i davno je bilo, a ovo je bilo i dosta propraćeno medijski, tako da verujem da će vam pomoći. Biće to, ja mislim, zabavna knjiga i da ostavimo trag tih životinja koje su zaista obeležile taj život u to vreme iz ovrt. Srećno vam pisanje i istraživanje. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike.